Novi Samsungov flagship je na recenziji, pogledajmo. Ćao, ja sam Denis iz Telesofta. Novi Samsung Galaxy S5 je u ponudi Telesofta. Otkrijmo šta donosi novo. Dizajn uređaja uklapa se u standard Samsungovih uređaja. Tako je S5 dobio i poklopac koji je imitacija kože. Izgledom i dodirom podsjeća na kožu. Dolazi u 4 boje, bijela, crna, plava i bronzana. Glavna kamera je doživjela veliku nadogradnju. Rezolucija je 16 megapiksela. Najveća je novost da video snima novu 4K rezoluciji. Prednja kamera ima rezoluciju 2,1 megapiksela. Procesor je četvorojezgrovni Kryo Chesterton od 2,5 GHz koji pomoć dobija grafike Adreno 330. Rana memorija je 2 GB. Memorija za pohranu podataka je 16 i 32 GB, nju je moguće proširiti sa microSD karticom do maksimalnih 128 GB. Nove funkcije ugrađene u S5 su čitač otisaka prsta i mjerenje otkucaja srca. Čitač otisaka prsta je ugrađen u home tipku i služi kao zaštita uređaja. Mjerenje otkucaja srca i Gear Fit su idealna kombinacija za obožavaoce fitnessa i sportskih aktivnosti. Galaxy S5 raspolaže svim aktualnim mrežnim standardima, među kojima je novi AC bežični model sa tehnologijom MIMO. Prilikom preuzimanja sadržaja sa interneta možemo uporedo koristiti LTE i Wi-Fi, tako da je sadržaj preuzet u što kraćem vremenskom roku. Operativni sistem je Android 4.4.2 KitKat. Dolazi sa Samsungovim dodatkom TouchWiz. Pozdrav do sljedeći put.